Dobar dan ekipa. Pozdrav svima. Evo nas nazad u još jednom ribolovu. Danas smo tu na jednom kanalu između dva jezera. Daleko od svega. Hodali smo 45 minuta i sad napokon imamo cijeli dan za sebe. La vida, viva la natura. Danas ćemo pecat fider, ponijeli smo si svako jedan štap. Ponijeli smo si normalno i svako po jedan štap za varaličarenje, to ćemo malo kasnije. Kinula sam sad sistem sa hranilice da Alen može izmarkirati i pronaći neko tvrdo dno. Za sad ovdje ispred nas je nekakva trava, ali nadam se da ćemo pronaći neku rupu gdje je malo tvrdo. Multifunkcionalan štap. S ovim štapom inače varaličarimo. To je Kajoba, onaj 240, ne znam koliko je on. 40 grama, 60, tak nešto. Na njega sam stavio jedno olovo pa pokušavam naći neki tvrdi dio u vodi. Mada je sve puno trave. Tvrdo je, ali je sve puno trave, tako da ne znam koliko ćemo uspjeti naći nešto da nije u dubini. Ali probat ćemo. Zaboravim se da sam stavio klik. Trava. Evo ja sam napokon uspio naći neki prostor bez trave toliko, pa idemo probati. Danas koristim novi štap koji sam si uzeo, Mikado, poljska marka 305, znači 3 metra i 5 cm, 2+3 što znači dvodjelni i dobio sam dva vrha gratis. Osjetljivija i manje osjetljiva. I šta još za reći, da, težina bacanja je 90 grama i to sam uklopio sa novom rolom. Rola je znači 4000 Shimano Ultegra. Jedan jači sastav za, ne daj Bože, neku veću ribu. Daj Bože. Osnovni najlon mi je 0,30 sa predvezom od fluokarbona. Fluokarbon sam stavio 0,18, nije toliko osjetljiv, ali moram imati malo jače pošto ima i kamenja i trave puno. A sami sistem, znači ništa posebno, nisam htio komplicirati. Imam tu ovu kaveznu hranilicu od 30 grama, znači skupa sa hranom je nekih 60, što taman paše za ovaj štap. Može ići jače, ali ne treba mi sad. Imam tu 3 stopera sam stavio prije veza da štite čvor i malo sam udaljio par milimetara od samog veza. I tu imam ovu vrtilicu sa sistemom, znači točno jednostavan sistem. Sad ću vam pokazati, ima ovaj, kako se to zove, anti-tangle, kojeg gore nabijem. Znači mogu brzo izmjenjivati sisteme, trenutačno idem s nekih 30-40 cm pa ćemo vidjeti kako će riba reagirati na to. I stvar s ovim sistemom je da je on klizni, znači riba kad lupi imam direktni kontakt s vrhom. Pa vidjet ćemo kako će to uspjeti. Sad ću napuniti sa prihranom koju je Ena pripremila ranije. U prihrani se nalaze malo crvi, malo kukuruza i gotovi spod mix, mislim da je račić okus. I to je to, idemo probati. Udicu koristim 16-icu, sitna udica, pa ćemo vidjeti kako ćemo proći. Nadamo se nekom dešavanju, imamo cijeli dan, jedva čekamo krenuti. Idemo probati sa 2 crvića.
Crvići. Evo Ijena je pripremila svoj štap. Isti sistem kao Alenova. Pecamo na malo tvrđi štap, ali nemamo izbora. Pecamo skupa, pa ono. Bitno da uživamo. Šta kažete, gospodična? Bitno da uživamo. Evo nas. Ej, odmah zapne. Da. Ma, professional. Idemo pecati. Kako ide ovo? Čega? A. Ej, sam lijevo od mene i to je to. I lagan zabac. Klip je na blizu. I nemoj, znači, zaustav ga tu, nemoj pružati štap ispred sebe. Zabaci i ostav ga onak ko šaranski. To je to, spusti ga sve. Da namotam. Ček malo da propadne. Šta to trese? Ena, vuc! Imam ribu, Bog te. Isuse! Šta to trese? Ovo je nešto malo, ali je predak. Kaka si ti Srećković? Evo, pri propadanju još pitaš šta to trese. Bravo, Ena. Evo, A ko ima sreće? Joj, Bože, ti sreće. Daj 5. O, Isuse. Ja sam se upisala. Za razliku od nekih. 1-0. Molim? Da, nešto se lijepo zakačilo. Ljepotica. Idemo dalje. Ajde, kakvo predstavljanje, pa Ena, ti stvarno profesional. Treba ići s tobom na natjecanje. I ja mislim. Ja se tresem, ja mislila već nešto. Jesi mislila da je deva od 3 kile? Po da. Zamisli da mi došao binjak. Ajoj. Ja bi skočio na glavu Tebe odmah. bacio u vodu. Bacio u sebe. Od sreće. Da. Nema šta. Znam god. Ajde, profesionalac. Pokaži ti meni kako se to radi. Tako uzbudio. Pa znao. Dobar stavak sam našla. A, bome da. Stavak. Kod majke rođen. Idemo uživat. Za početak dana sendviči. Smjestili smo se napokon. Lijepi piknik. Da. Iza nas je šuma, a ispred nas su 2 štapa i jezero. Može li bolje? Ne može. Šivla, dobar tek. Dobar tek. Ena nam je našla panj za sjest. Aj, molim te, pokaži se. Evo.
Mali panjić. Koja si ti životinja? Da. Da. Kolika riba, a? 1-1. Da. To je bila veća. Ovo je minimalna. Biće bambi. Ali on je imao jednog malog grgeća koji mu je otpao. Da. Ali za sad ne uspijevamo pronaći nešto veće. Samo sitna riba, ali nema veze. Idemo dalje. Evo, pošto smo do sad pecali na blizu, imali samo sitnu ribu, odlučili smo izaći malo dalje. Ovdje na blizu i srednji dio je trava, ravnata površina, pa smo pronašli jedan dio van tog dijela prema Matici gdje prolaze brodovi. Stavila sam također veću udicu i na nju glistu jer sam do sad pecala na manju sa crvima. 3 crva. Da. E sad idemo probati ovu taktiku. Idemo probati izaći dalje, da se riješimo potpuno te trave i veći mamac, veća udica pa da vidimo šta je za reći. Ajde nabacaj točno u onaj brod. Ptica mi se usrala. E pa to mora znati sreću. Fuj. Točno na štav. Ajde sam da pričekam ovog da mu ne razbiješ prozore. Pa taman pecamo sad gdje on prolazi. Malo prije. Taman na tom prijelazu iz dubljeg u pliči dio. Evo nas na novoj lokaciji. Pecanje je, što se kaže, bilo sporo, ali zato je tu roštić, zato smo i došli ovdje. Da ne ugrožavamo nikog. I sad se lagano peče piletina, luk, paprika, šampinjončići, hijena i ja. Svi se pečemo. Ugodnih 20 stupnjeva, ali na ovom kamenu i uz vatru je puno više. Dobar nam tek. Ne može dočekati da se sve ispeče. Ko ni ja. Dobar tek. Dobar tek, Ena. Hvala. Ali ja tebi nisam rekao, dok si ti bila na WC-u ja sam uhvatio 2. Tako da i dalje gubiš. I to s mokrim nogama. Što je zbog čega ja padam u vodu? Ide nazad. Tamo gurni tu vodu kad je već noga mokra. Nema.